washilizi watukufu wa RSM13 haini mahalamliyo, assalamu alaikum. Sasiri hundana hama kawaida uharumu mpango hatu wa tarehe ya Komor. Mpango ikao ngari dungao huendelea nuo ili huonisa au hashirisha ye tarehi irisomoje uharuma uhayati wa daula ya Komor. Hamando mpango hatu ikao ndoavira riwono haumakinifu baadhi za nukta au masuala mengi ikao ya jibu la nifundi watu Yusuf Aliman uhusu handani rivirli mbavi uharuma namna ze parti politiki kao ndo zakaya uharuma ya daula zengawi kao ndo wapuwa zila parti politik wajauri wono zila juhudi kao zifanyishiha uharuma nsimbali na mbali hama denti ya Tanzania ikao isaidi ya msanda panda mwana uhusu omrengo istiklali uharuma ya daula. Mfano hama dumbuo zembawa za matangazo za hao ili wajewashinde wanke wa daula Komor hao emashama hao wala zila parti politiki washinde wabeheze mesaji za hao uharuma ulemengu wajau riwono msada pandamwana ikao kujaka mshashi uharuma izo ikao de Libya yafanya uhusu saidia istiklali hatu ando msafara ikao mrehem lobwa na Ahmed Abdurrahman haufanya kwenda haruma nchi ya Libya ikao ikasababu haruma hadisi hatu yavira imonisa uka Ahmed Abdullah kajaka mhara horenga istiklali wakati huo holiho ndo msafara ufanya Libya riwon wajau ila namna shezingiri shakana Faransa wakati kao de Nations Unies watoe karari hawe decision ya kangila zimuze daula ikao ndo zilo sinima ze nitundi za daula zindwaji yani wanu wakakolonizewa warejezeze daula haizo Mfaransa kajaka uona hadito jema ndongo hamandizo hochilia daula Komori abenge almuhimu bandi mahadisi yadelea ndizo decision irengwa isongeza mwezi 6 juillet mheshimiwa bwana Ahmed Abdurrahman takabadhi haumakini fuharuma ishondasha huru habili ye istiklali ya Komor. Ama ngarjo sana rejimba vidingoni uharuma au kainde tarehe rejimba vidingoni iliriwone baadhi za nukta ikao zo muhimu za ushindaziri wasilishe au zirivenulie ziribue maso enamna zanongo za kahenda yani rujoha bazinu etape par etape uhusu omrengo uhuri ya wahatu enge rikaribisa wajau haruma matangazo hatu leo mheshimiwa bwana fundi watu Yusuf Ali Iman ikao riwono maslaha hokari direjaba vidingoni fundi watu Yusuf Ali Iman riuzisembavi au kana inde tarehe ngarjo kana arahai Komori ye jarenga independence hayo yani istiklali hayo shawa kana unuhuria wa kindani Afrika ndari juwe ze jitihadi ikao zifanyishiha baina hoa Komori kaneze parti politiki ikawa ndo haswa hata haraka uparisa o huria wandani iyo ni swala kwezi fundi watu Yusuf Aliman. Watukufu wa kazi wahe daula ya Komori haina mbabahu ni kao doalio ngari wa tusawa hizi tusaza kisilamu rambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na wabushuria khiri inji na amani na usalama na mwelewano na mwendele usoni haina mbabahu ni kao doalio. Mwanama asadi upande wahe suala pando mwane kaudo wa yuzisa hosoni mwa zejitahidi kaudo zafanyiwa nema dhomana hatu Mwenyezi Mungu ikaongu juwarehemu inshallah mbabani kaudo walio na haina mrikao hatoida muyahe fidia haukweli hawani ya insia hatu harimazi tabu ikawa kauziona mdama hajana mengumitana hadi simbabi kweli harimwaye makatiabira hosoni mwa zejitahidi kaudo zafanyishiha holaze parti politiki kaudo za ndihaza juhari mwa NC hola zila movement haurambe nda zila wanazioni mahali kaudo wakaya hawala mawatani muwatini wa daula ya Komori kao wende mbio ili daula ya Komori rohe nsinima uhuru au rohe nsinima uruma wa mzungu halafu handani zejitahidi kaudo zafanywa hunu haujibwe suala hiyo ngabo zejitahidi za bwana Selim Ahmed Sheikh ikawa rionesa ukaya Selim Ahmed Sheikh baada ya vote wa depute wa Komori harimwale jumba la mawakala la Faransa hau wakili ya Komori harimwale daho hilo puanga yonku kabisa hafanya jitahidi nyipando wa mwana bukola dhimari uzise ishaka humpuse ze jitahidi zinu ezaka hu wenjiza jitahidi zinu haku ritidi wazi ukaya baada ya nkodo ya vili ya kilemengu ya wano ya hisa umuhashiwi na majina shidana mengu milina nsanu wodo wakati ze daule zinjiza kamaruha arizi hadisi mbabi ukaya zimaruha za baridu ukaya zenti koloni hama Faransa Marekani nize daula nyendo jikao wondri hawarenge ze daula za tukana mbahi ndo wazirenge mateka baade mbwana isange dingohi
yesange dingo hiesadi so pishiha umbambanda no wesawazidi baina hizi daula mkuyu hola Alma hola Faransa hola Britain hola Amerika hola azize daula zonti pia haina mru hakaurejei harimaze daula kaudo ya hairenga mateka yerenga masoroda harimali daula hiyo iniwe de wa mumbisi harimaye yembwana halafu ndu wakaurengwa harima ze daula hizo wendawe njia wendawe kawe na wala we shariki mkolo harimaze mbwana zila sha warenge wahonda na ilmu inji wahonda na maarifa menji wavuka watulwa baada warejei shawandi sa ushemea ukangela dhimori hondani no uhuru hatu za barida boko wende wahelelea bwana boko kwaja paruwana wahelelea mashakili waone namna wandu wafanyo hazi waonoze ze tiktak za kafanyishiha waono unafiki wakafanyisha harmule mungu wakati huo nusu ya hawa kana akli ani wakana pezo matu haku washindi warenge mahundu maarifa buhari yao enukto ya bilina tuamba selima meche kikauramba ukaya Faransa mongoni mwa ila faswaha yakahamnika faswaha harimwele jumbala mawakala wakati kao haka uhabili kajaka waeche sha wakati waka Somali mepa Somalia Djibouti ka ile daula nzima baka ya Algeria baka ya Maurice baka daula zinji kao zunde azilengo mateka ni Faransa haina wandu yao wakana wakili wa hao yakawakili harimwele jumbala mawakala wandu haina mru haka ushemea uhuru wa na tusaba mfano zembiwe kaudo zafanyishia hata debore komori wa jiwahondani no uhuru wandani uhuru wandani wa komori wa kauhuru kado mahashihina majana shedani menguranda runa no mweja no wakati huo Hassan Golet wa Djibouti hakajuma ushemea harimale jumbala mawakala tena hata debora Somalia Djibouti hondani ne no uhuru wa hao tena anabako wajonde hawalala wakati huo tena damungeti hao Algeria wakati huo tena zisiwa zinji kauzunde hazile ngoma teka oliho ngarisa harimo Faransa hasa ikawaka jumu sheme wakahanza wahonde no uhuru wao halafu wakati huno selima meche kizimni kafasoha za barida bukora bakaya haka doctor wakati wahe mbana yinu haka mongoni mwandu wakauteretele jeshi la Faransa halafu hizo zimni kafasoha haka usubuti ya sheme harimale jumbala mawakala wakiladhimi Komor wahondrani no uhuru wao arangude nsi huyanji harimale jumbala mawakala la Faransa halafu mongoni mwezi jitahidi kaudo yazifanya hamade namna razamba ikaya baada he nkodo ya bili ya Kilemengu yesavotwa depute ya henda yakawakile Komor hawana handani yepaya handani yefanya ndiyo dokaya saidiana denu wananya ikawaka harimwa nsi wakati huo hakawashemea haku ili wasome ili wafanye jitahidi nyipado mwana hata debora wakiwandu ushinda warenge yensi halafu wakati hunu ya Komori ya idara ya kahendese Komori kabushini mana wakati huo Komori ikadaula ya koloni yani ya kolonizewa honsini madaula ya kolonizewa hakabushini kolonizewa irditene kahendesa ikahendesa Komoranize amri za kahendese Komori zikaula ya bushini na ubushini yonsi ya kolonizewa mepa wazungu nsi pia halafu bimana ya Mfaransa idara hahin kuikarame sisi wasabushin ya boreka hunda ukanama yani sisi harume kolonia hatu rika haru hama wandu rika wakawone akawonaye yani rikadi ngoni haku hata namna ndo johamba ukanabo Faransa watabushina kwa ritaru namna raelewa toba hauka mungu nikahondore karindo anzareje yomji wa mzungu hongo tunda wa wabushi pia ndo akakajela hatu andriana nsuli wombushi wa wabushini maana inikawanu fasaha na mempawa nuhonjia hunonjia re Faransa janji andana nsula kare nsudia kasinyo mkataba Faransa warenge mayoti kabla sha zonti pia ngari hundao kaya dukaya bushini toba waudu wakane hata sisi ikamfano basa biro hao chef wa mjemu hanyu muda honi hanyu zohu nikafaswa haku kwanza urongole ukamjumbangu de chef wa mji kwa jambabo ya kaya leo mzungu ezidara za hezikaya bushini halafu wa Komori kazi jaka uone ya njema haku hokazi amrizo principia zidola bushini hojaze waruma hasifa ukaya waka daula Kiislam daula ya kaya na tabia za kaenda kinyume na wabushi halafu zonti pia kazi yaka wajibia almuhim selimo mecheki zenongozino hedembio hateje honde mwezi 22 ya mwezi wa Desemba mwashiwi na majana shida na memoranda runo mweja waja wanikiwa uhuru wa ndani haudunga kanuni ya mengomiranda runo mweja shiwi na majana mane na 12 ikaudo yakapermeta ukaya lazima haina daula ikawe kolonizewa ngiona haki inikiwa uhuru wa ndani egenge jodo tsinimwa uruma wa Faransa halafu wakati huo Selima Melcheki baada ya fanyaze jitahidi hizo nsi pia daula ya Komori yanikiwa uhuru wa ndani
wakati ule baada ya kadepite hula hakaurora o depute renso depute yareje Komori yajate de gouvernement akavoto wakati hakaka tonga bakao gouvernement ndi sawe shesiwa shangu endewe nsini mwaze amri zahe mkolo halafu wakati ule hakaurora hula wakati ule yareje yajate ndeye ya gouvernement halafu omwahawadu ngayabo baada ya mwahawa kamili ikawe kade mwezi 15 yaho mwezi wa janvier mwashiwi na majana shida 12 wakati ule hajavotewa yatendeye gouvernement e makatiala halafu baada ya kujatele gouvernement awakati ikaenda yatimizi ndini ikaenda yatimizi mahaminane ya kamili maana haka depute harimale jumbala mwakala ngomo hashiwi na majana shida 14 hatomwa hashiwi na majana shida 12 no mweja yoma hakumi na mirandaru hakawakile Komori harimwa ile jumbala mwakala la Faransa hakajumo shemea hakajumo haida mbio hata debore Komori hondane no uhuru hayo bonge yatuka uhuru hayo kamili shahateli shemea ukengene hunre uhuru wa ndani ili rishidere desize taratibu zao halafu wakatuleza jirine wakatula President Ibrahim wakati huo hakaye na depute wabili wailionda waka president Komori shayateli ya Said Mohamed Sheikh wakatulange President Ibrahim agende wakatulabo Said Mohamed Sheikh ya haja wakatulaba kajoba vote wa depute wabili ndengare President Ibrahim harimale jumbala makala wakatula ili wa presenter Komori harimwe depute wa Faransa abakarwa angalia abo Said Mohamed Sheikh afanya 12 akawakile Komori harimwe jumbala makala la Faransa hafanya mahaminane baada yabo ngeaji ya fariki omuhashiwi na madina sheda mengufikare dabo yakafariki yani wakati waka gouverneur yaka tede gouvernement Komoro wakati huo afanya mahaminane wakati ule Mwenyezi Mungu yajia ya mtawa hizo deze jitahidi kaudo zafanyishia no madhomana watu mnungu hisi zila jitahidi kao mrehemu lwabwa na Said Mohamed Sheikh yazifanya holihonde ndo mhundo ila uhuria wandani ya ukana unuhuria ikao duwaka usongeza leo wanduwa buraihe ili washinde wawasilishe wa uhuru wako lina ndo uhuru wa ukaya ya masiwa ya jitenge sinima ya rohi sinima ya mkolo ili ya kae daula huru ama mnungudu hundaukana mrehemloa bwana Said Mohamed Sheikh uharuma ya tarehe hasatan ikangari nja haruma ya istiklali ya Komor do kai tarehe ngemdhukuru haku uharuma ya mivainion sipia hamada zinda wasuli hapa ukaya hashindi hawana hata uhuru wa Daniel Paris sharo ndo nzangali yeba haruma wakati ya jareje haruma ya serikali ya Komor bandi ya roha depute ye zenga unkuikaundo ya pua hindrini haruma hatiwa Mongoni mwezi ngayo padwa mwanekao do mheshimiwa yazifanya wakati huo jabo ko kabla haijaje yatende gouvernement Komoro wakati huo yatendea shaha kaushemi ya ukaya mwana Mkomori yasome wa Komori wa keradhiwa puliwana ukaruka ukatumbu kaja kukubalia pule mwana yede hari mwaze lekoli za hemkolo kamda kono kawe mwana isa kafiria halafu hakaushemi ya wa Komori wa renti mbabi mazuya ya hata debora wana hao wasome hendi saharo haude namna wanru wendao Retido zukaya Said Mohamed Sheikh oidi atende parti vert le vert yakavumbula bae President Ibrahim de atende ya ebla na Said Mohamed Sheikh harimwaze fikra zaha ya bakaya rahe Komor keti preokaya warenge uhuru shange ladhimu iendelee usoni pade wa ilmu wahunde maarifa wakena mwandu wa shida wazingarenzi rangu yeka efikireweka kinyume ne fikra hebla ya tiloni President Ibrahim ka President Ibrahim akaone sokange ladhimu sisi hondani no uhuru watu ambao harakifu halafu fikra Said Mohamed Sheikh kawaiche shahata wa iramvumba wa Hassan Goledi holi ngasi harmu Afrika Tanzania Djibouti na neze daula nyingi wajinga waka neze fikra hizo kaya no rahamto bamfano Djibouti umahashiwi na majana shenda na mingumiranda ndadaru wafanywa referendum baada wakauhabili kange ladhimwani kwae uhuru hao sha wavoti mingumiranda ruhari majana ambaka kartuanzo uhuru ra kwa jahonda no uhuru kinyume ya Komoro wakati wafanywa referendum wavoti mengo shenda na nsanu hari majana ukanga ranzao uhuru watu halafu wao ambo kaendini raha kwa tonza uhuru endinga daula za kahonokaya raha karti pre raha karti na ndo wasoma karti na ndo zingaria kiba karti na mateknisien ozinga yo de fikra Said Mohamed Sheikh handani yo de maana kwa kaenda mbio o mwana Mkomori yasome wakati woba kaya mashuja na tsamba hama duana zijana watende parti movement molina kwa ka Tanzania na rambe hama de pasoko wa kaya ya wandu wa karimwe bla wa karimwe veri ze parti politiki za ndo hazaji wakati huo sha tujuru baka wandu wanazijana mashuja sha tujuru waka habili hama mranda bengwa se
president mheshimiwa ali swali yo hamba kaila tiparti shawala wanzani wahe akaenda au alimaji mateknisi wa dimala fuaje wakazwadzina ukaomba mranda halafu wondoonti pia wakawandu mateknisi wakanayoka ikasifulwa hatari swali ya ani hai jazizando hamba kaya Mungu ni mweze partizo pia shaodo wakaya na wandu wakaya mashuja wa ilmu wa teknisi wa dima washida wende sensi halafu emakatiano Mungu ni mweze jitahidi kabisa ndini Komori ikane wanazijana wajushinda wazingarie ntike serenge independence yo Mungu ni mweze jitahidi pada mwanazifanya hola conference zakafanyishia muhadharat mikaunti ya ilmu hola ya unjia mo homijini weambia werongozo wandu hola ukari mweze kutuba zae diskuru zae ya rongozo wa Komori rekaka warongoza direct rekaka warongoza hakinyume hata debora mwana mkomori yasome shazo ntipia ze jitahidi pada mwanazinu hakazifanya hata debora Komori kena yo Mungu ni mweze jitahidi kaudo zifanya yenukto kaudo ifanya tsena buhari yabo do déplacer e kapitali maore yebehengazija yode yakaya na Qatar jiddan harimwe si wakati huu yabaki jaraha yabaki nkandu wa maore wivaya hata habasa tujuru werumia hata shesiwa shabaki emakatiana bengo hizo plaza mtaza pangiwa ni mkolo hata debora siwa zinji harimu mashakili maraba menzigo rajata abo ngabo swala muhimu ikao hama de zenukto ikaundo za vumbula vanu hauze ngawe ikaundo za pulwa hama dum de place haundo mtoe capital haruma shesiwa shamaore iwasili haruma shesiwa shangazija inusu ala muhimu hakuka nanzarangalie haukana amanda mnawaza bavu irende hama yani pazia au pando wa kahuja ubalilie baina he ezisiwa wananya shesiwa shamaore nezisiwa wananya iki hama kwa tutsa hawaone kanzarangalie ye maore wafanyaje ye Komori wankulie fikra inuji wakati kapitali ya tolwa maore wasili hunu ongazija ambuse suala inu kaureje imbabi harimwaye ziwe kaodo wa de mafundi watu ikawafanya jitahidi hau hadisi nukuto hamanda inu ya mahoza ikaodo ya rede hamshinzi hata nsisi wazi zitambalie ekaketi mshinzi shangi yo Mungu ni mweze fikra zilupa mweze sibabu pando wa mwana ikaodo za kusababisha isi wazi tambalie rekaya desio za tungwa reka Jean Martin jeka Dr. Karihila ka hatungusho nyumeni aka hadisi babenu kutoa ya mayot rishivumbua mbabi ya makati yabira min aradina almuhtalla jazirat mayot hama ngabo sha Claude Mchof hama ngabo ziozinji wandu wafanya jitahidi kabisa wa hadisi yenu kutoa inu ngabo Komor le 4 zil iziozo ntipia haina wandu wa hadisi mabia nukta inu shanga wekao wakansi wefanyilia tahlil analyse we critique ukazabarindi ni sema mbe check yako déplacer capital mayoti yebehe ngazija halafu hosoni mwe suala dukaya wa mayoti wananyasi wa kamaore kwa jarenga li suala linu hawangu hata abaden jabu wa Komori wadunga yabo ngabo amini wa unokaya otungu wakauroho katu otungu wakao ukatwabe kana batwabe mathalan gamiban tikayana ufaume wakabanu haurambe ukaibiro nungyo bari jari déplacer biha basaya ani aklia harimwe akili ne falsafa ngone sawa kaya lazima akili yako kama makini lazima bake mushkila wajuka mshawe shabaki ndini kartsunika wananyasi haki ukawabakira ngude tsila hata bari bakana mushkila watawe mzungu bakonti muhuru wa mzungu hateje undabasa shala dhimari wonesokaya inupla ya tinzo nemkono hata debora wasulishe banu bae akaujo kekahe tinzi lazima ngabajoka ya mushkila namna fulani de maana zinunguza jiri maana hajoka ya haina saya ulo na faume ulo ban haulo ne biro inu yaka karibu nawe wakajabanu wefanyeza hao eke déplacer wabanu biho banu barojine lazima ke problem halafa hajaha haurumilia inu kutoa ni maana mnajolo ukaya déplacement hawo mroho wa he capital maore huja ngazija imfaransa haitia mhono haku harimwe suala inunga mjosubutina mukaya haitia mhono hahunga mhono tena fikra ne tahlili ya Dr. Karihila arimwisho shahe Salati Safir Hamidu Karihila haulisokem Faransa haungum hono zenukto zin hada lindi wakatura mbukaya ekomura hako kejahunda no uhuru wa kamili sheika ina uhuru wa ndani abakara meka na uhuru wa ndani bimane ka hada hotini wazi amriza he za Faransa halafu mdeplacer capital ya kamili idarasha kamili harimwe siwende siwa
yoti masuala ya kanyangu abo mena weka henda amriando ya hemzungu ya kaujia tinze plasha ibaki na nukta wako mimi amrejeze fikira yangu baada ya jundu tena ngamrejeze fikira yangu rejeze ukaya ngabo za jiritse na haukaya wakati wa kifaume wakati wa hufaume ebakati abira kapitali banke je kadzaudi sha kapitali handani ikaya mtsamboro yodi kapitali yona handani halafu wakati wa kifaume kado mahashiwi na majana matsan ihohule ndo nandaro mahashiwi na majana matsan nandaro emakati ya ihohule ndo halafu wakati wa hufaume handani yora hemzungu jenji hari mwezi siwa kapitali kamtsamboro wakati ya kamfaume ikaya na Isa Ben Mohamed wodi akamfaume wakati huo halafu baada ya jani kwa faume ha déplacer kapitali mtsamboro hebe handa hu hebe ha tsingoni ikawa daba ha bombo upara shingoni abanga upara tsingoni halafu rangi kapitali hebe haiko ibaki kapitali ibaki horangudi makati yayo hateje honde omahashiwi na majire mfukare na mengo shedano mweja maana boyo mahamengo minane na mfukare takriban au na minane takriban rewe kapitali baki tsingoni halafu ijirdi déplacer wabo ni ndobi debsoni swali Ben Mohamed swali Ben Mohamed oya kamfaume ba hetsena ikawa hado para Salim 2 halafu haji ha déplacer faume a déplacer kapitali tsingoni hebe hadzaudi halafu yabe hadzaudi ingewa katule sedi wabecheke je déplacer zaudi yebehe ngazija abakando angalia imzungu baada ya njia harimashi siwa shamawore wandu wakina akili wakawalijaze fikra zao waone mkazi baada ya watsungu kashe siwa shamawore shika karibu na nusbe watudwa shirenge ho muhimu hadani no baba hanushe siwa shamawore usho shijikundao halafu katulezi wafanye ndini warijize tarehe wapariso kaya iba kwa japariso kaya wakazi wa mtsamboro kwa jakaradhe kapitali déplacer webewa tsingoni watsingoni kwa jakaradhe kapitali déplacer waende zaudi baada ya dirasa yani ya mtwala mkini wa hunruka nane ke déplacer bani bewa ngejuka jeresi wasisi mane ke déplacer bani bewa mahala fulani jaboko wakati paso ya behwari mwezi wendea ngalie nzwani mwali akoka tonzwani do bantu bakawufome wakurumisi wazonti pia nzwani mwali maore yangale ezisi wa izo shilo ani shalazimuri shiringi hanendashi ndia perso kange lazima tederenge mayoti akikarenge esha maore ngisho karibu na nosbe ishwesiwa shadunga shabushi mfaransa shiringa shibaki halafu kaona kangisho karibu nisho handani eshabirido kama yoti ngiyo hari mwa strategic hakura hanezi wazonti pia mepesi wazonti pia iska muhimu sha maore shika haina enisa rekanyo wailisha batu haimu halafu ati watu ngwa maore halafu ngamrejezwe fikra hangu kaya eshatsonga imfaransa yakahu aidi hau yakautinzaze pla hata sedima mechekia déplacer e kapitali maore huenda ngazija hakau amini natija jujiri yao dalili ya natija ajiri yao hindi dokaya hardi haja hafanya referendum maore tena hawa ya aminu kaya abasa haina mpira ya juhu pia shawa maorengo wa juhu hishia baada ya maoro angamunao wala na yangizo wafanya wa déplacer kapitali weto behula wakati Roma wale wabokaya wedo hindu mzungu warenge mzungu hemi hono wamiri wakati huo wakahishirie mzungu wakati huo sha imadhamana hatu kwa jashinda wadiriki kabla Qatari inamna ya homjiri nijoka ujiri mzungu hatu alieze ngozi nukaika mtsamboro ruhede tsingoni ijusaba ijizaudi awaki kapitali jo irohaba niende hiho ekamfano lewa mtsamboro kwa jaka radhi wa kapitali yabe wa tsingoni kwa jaka shana wa tsingoni leka tsingoni kwa jaka radhi ono zaudi mzaudi yo mkini hawangana henukto hiyo hakahono ka nane shesio cha mamorenga juma na shesio shangazija déplacer beho have hahula zabari dabuko wakatunu hesa haono kaba juha movement na parti politique zijoka humtoa harimezi wati hale hapo abangela dhibu yake nezima shijo humkubali ila yaumil qiyama halafa jale fitna kuilo kapitali déplacer hakika harumaye swala inuti somundungu vanu ikao ngela dhimu ke wajau washirizo tukufu ikando mdungu mpango unu rikubaliane ukaye mfaransa yikafanya pla kaka na ushida Paris obahanu ajoka ushinda yani yahundre maana hayo yani yaweka hanji ya Komor hau haini malaika ndo yaliyo ye pla kuifanya ye ufikire faida ajoka hunda handani mingoni mwizo dokaya ye pla hau msaidi yafanya ili maore kapitali beho ngazija moroni hakawona ukaya
ihurenda wo ihungu kwa honda faida ne faida hai Paris au kaima katiano hamiliki sheisiwa shahatu sha maore yavuga ronda ukana haina wakati abas makatiano ka wanrikangwa somao kama dhamana kem Faransa rinkapla lazima turifikiri ranzi ngeri jeri yani rituali ranzi ngeri wone hasara ne faida bahanu ilio shatskanza nele ukana mana bumgo hibenza wakati capital ya tolwa maore yabo muvumaju ha wandu pia wahafiliha zabarindi ni isonge zaba ha manina rahaba ukangabo zenuka tsinyango shayeba wa maore ontipia watoka konyo nzima yani waswele wa hamwija ukabondi izo banu kolele zulumlo anglaze muri rohe risikeda sina wanu hau ze fikra za Faransa wazidungu ontipia soka konyo nzima harma le swala lino harimo nukto ino wa maore pia kwa jaka konyo nzima harimo swala ino shadu kaya direct baada ya capital ya deplacewa bajuha maandamano ya mvu kabisa ikawa wakati unu bondi haba benuha movement ani kundi ikawa shido parwa parti soroda ikawa shekundi shinu shunda shi benuha muhashiwi na majina shinda na mengomeranda runandaru doma hawatsurunga abo direct na capital de deplacewa ikawa shekundi shinu mongoni mwandu ndo hawashinde bakaya Marcel Henry bakaya Yunus Banama ikawa mongoni mwandu ndo hawatendea shekundi shinu ikawa mzee wao mzaza hao yashtadi wakati huo Zainam Dere jao hao Zainam Dere alafu Zainam Dere wakati huo demru ya mtatendea shekundisho wakati huo wakawana ukaya ti haki capital deplacewa yabiro wakati huo wakawana ukaya ngeladhimu wangere mzungu duwandu wakawoshaha mihunu mili za fikra za mzungu wakati huo de shekundisho ikawa shekundisho shifanya maandamano mengi kabisa ikawa mongoni mwa maandamano wafanya warenge ye gouvernement ya Said Mohamed Sheikh mrehemu Said Mohamed Sheikh wakati huo werede do adui mwando wa hao jambo Islamu na shetani wakati huo namna wakaumlenga halafu wakati huo wakahondana na msaada na parti droite ya Faransa wakati huo ikawasaidia mali ikawasaidia haina mbanongo nsipi wakati huo zabari iliwa wasilishe fikra ya hao amtutoba mfano mongoni mwe maandamano yafanyishi hapa tudefanya maandamano yafanywa wana shwa maore wakati huo ikawa yatendelewa ni Zainam Dere ikade mwezi 12 au mwezi wa Mars mwashiwi na majana shinda na mengo miranda runandada halafu maandamano yanu wavurize gouvernement ya Said Mohamed Sheikh magaya habaya namna uko kijeka nyangu wakati huo haya irdi tena shekundi shinu wakawana nyao tena wahima wakawania ozima kwa ozima ngebiduka shawana nyao kwa Jazombe akaudu akawashashi enuswa udwao enuswa wafungwa enuswa wadhibula hata sababisha mongoni mwa mashujaa wahe shekundisha Zainam Dere Yusuf Bamana hondi harengwa hafungwa na serikali wakati huo halafu Zainam Dere hadi hajusema maandamano ya pili tena ukwende hata radio Komoro radio ndebalwa kejaka ube hata manongo pia node bora Yusuf Bamana yafungulwa akoi mongoni mwandu wakadhibiwa na nyawo wakati huo halafu Subamana afungulwa mwezi 10 mwezi wa utu mwahashiwi na majina sheda na mengofukari na ndaru dabungeni ngohi shekoza shahe independence sha uhuru shesange shedosha shapangia tadebore Komori yotani uhuru wa hayo halafu wakatuno ola Zainam Dere hatedema andamano yao bokange ladhimu yafungulwa hajafungulwa halafu shekundisho shibaki mayo to wakati huo wakautabishiwa japo kwa referendum yafanywa kwa voti 100% Leke Faransa mbuka voti mengo shida hari mwajana chakwa voti 100% zondabu sha muhimu shekudishinu rangudu wakati huo warengeka ndio wavaya wamba ukaya no wananyasi kwa jeka za kimazima ngeladhimuri kale watsungwa mzungu wamba ukaya ngeladhimuri kwa tsinimaze amri zahe mzungu yode namna wa maore wakati huo wanyisiaze bakia izo zonti tukufuashilizi wa hompango wa hatu le tarehe ya Komoro rienshi haubazima na haundo kabisa zila nuktoa hauze zengawi kando za pulwa nana ezajiri hata rijeru wasili uharomao huruandani riwasili zilangao Simame Sheikh yafanya huwasili umdeplace hau umjiwa enzi ranzi uharomashi iswa shamaore iwasili haromashi iswa shangazija ni namna wa maore wa nkuli ya le suala rienshi wajau na zila movement au ya la maandamano na ila nongo zinji kazi kwa parenia haromashi swa shamaore waka kinyume na watuka kinyume almuhimu ya tarehi irisomo hena mnaiyo abunge atampaka dabo watukufashilizi ngaduna na ukazakifu mpango hatu wa leo humikanimia duka ngaduna na harama mpango hatu ujao inshallah na masuala mando aji usoni maafundi watu Yusuf Aliman ili utansawa kabisa ili isomese emwana mkomor
rewa jana rewa leo reujo yaelewe tarehe ya hahe yaelewe endovi ya kamanzani wahe jana eyadiwa hendovi ili yashinde yaelewe etare abingeta paka davo na mkubalize ntosaza huwe ni mpango unu ohanziaza kiteknik de mwana Abdul Shakur na utangazaji wa Asadillahi mzee bwana Benchek Khalid ngarjo umwestani Mwenyezi Mungu amana na ukangarduna nasi na harmwa makati jao de jamaa pia salamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.